Hakalai pui terik kulalengkot arjar arpusan kisaungut ki kertong ki banya kunya ke election MDC syaka ying dorbar tauan Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC ki lalai ban pendap ya ke kamram ban thep kerteng ya lede hakmat ki returning officer hapo ke office Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District. Kini kisaungut ki kertong ki kentup yu kertong keseng UDP na mau thak reshan ubak jambor war ubadeiru sitting MDC. Nang tahu kertong ke UDP na Mairang constituency uba Equator Nongrang, ukertong ke sing NPP na Mauthar Shan uba Sharailang Wajiri, bat ukertong NPP na Mairang constituency uba Batskem Rintatiang ubadai hakajuk kapor usiting MDC. Kebening kong nga ai ngu yo boleh nombor dong tau bala dong dekat nga mengakui benda mengawai potong kuliah Political Party NPP. Bakam hitung kalau bangaladan Political Party Muslim, bah samla orang ba la bensetnya di bawah konstitusi Political Party lagi leader di jongi lalu di National President terus dia Pak la benset yang hikam mengin charge di konstitusi di halal kita kenongrim pentat yang ba anyo wan yu kejat yang hakasnong kebal hal pun yang ada utara snong lani nasional nakasan kepelong yang ba ada hak kumlu menganyo panwara lem ya kita kipan ya pen ba kipan yo ban kenok senyang lang bat kesenong ngetau kam bat ke area konstituensi yang kepar yang mat harsan na kaliang jonga kumukutong juga NPP nakwa ba kipat ba kin ai liang ai biang kecing kesan keti kadiang nagamenta ya nga kumukutong juga National People's Party but kamtam mangiyo kumno mangiyo mania trailang larangi poi hakatong iyo mania trailang but kamtam but kidorbar sinong kidorbar kur ki hima but ter kumtahi kena kaliang jonga na supal ke jikerpal na kaliang kipat ba baro juga ni na 24 alpusau pariong constituency ba somha ba kumno ban island kati kadiang kamtam yang kumukutong juga ni ka People's National People's Party NPP kumukutong juga National People's Party hot ngalajuya bon ki constituency juga ni state megala bagin ban litur alor kamtam nang ta kani ka party ti haba nadon bat kani ka constituency menta banya trailang bat kini ki party leader ki jongi nadu ka district nadu ka block president bat kumjo ki executive committee jong ka block bat kamtam yang ki primary unit ki badan hagli po ke area motarisal ya alor baka jing tray bat ni hagani ka kenti jong kani ka MDC election ni ba ki ba lani kita leader kejungi kita dan kita kemansim makumno ngin ya trace tom bak ngin poi sakatong pod mo siya yo ni kun ya ni kam MDC ni Mairang conference dan lagi jong kinong kiba yang ran kecing temu de untuk yo ya kacing job si ka election ngala ya kaban tray na kabenta kikam bibun jong ka council kadai ban tau ikibil kibaper na kabenta kajing penek resah lakalang haka reti gustor kendau siap kabenta terdar dan lagi masih ada no haka nika election kebarang sudah fresh election azak kendai bat menta kenti namar baki paiba kidang ibet si ngasai sien pat yang mengenai konbiang ya kan nika kam MDC de nak liang kejongaru dak mesim jong kajing sokia nak kabenta akipaiba kamtam jong ribet kecil beliau kamtam nang tak kedong tangi barakoi behlo jong tak nongrim masa sisen pan nah dan ya jingku yak mani kun ya kanika election MDC nak jui ke parti dulu si hedu apa kejalan katong kejongar ba kamat di kalong bapitip bang yo council boleh itu ketang limbah ke constitution di India ke 6 schedule atau gidon ya kita ki angke ki bangi hap ya kan baik kepang yang tak kerja dulu depan ke jungi
tang bagi nimsha thambor haki wai paki he paik no jong India ka jungi ni haban thau te ki an ki man yada ya ka chat bari ku mang akran ne semene na ka banta ka riki dostor ka jungi na ka banta ka jing penne jing hok tra jungi ya khando ya siam bat ka jing pan bor shu ya kam sisa khada ka jungi la ka long ya kam bang basnong la ka long sisa se kumta terter te kita ki long ki benta le si ki bakhmat ba ka to ko podu ka long ba kidon kilap kilinti lingba ka council mo banaya ki financial assistance sa ki sinong ka per consultancy kata kalong bang akan mau na marlay ba iti por ibalingkot ng job miswa asnam arnay kabakawan na fresh election ngayo ya ka ban senyang lam mo lingba ka scheme sa ki sinong ba per dan paro iki sinong le sikat kung ditip jang awal hi por ibalingkot ru ngayo ban lay kata kalong ka pangstnat nak betan wara ya ka kiu po jang ka consultancy ngadon ka jing skam ban job ini ka election namang I bah ki babun hi ki nong kesan tak parti pi ki badan hang ni po mai dang club constituency ki dang yais kam ki dang ini komju ba ka wei ka kham suna kalam ba na ki wei lu ki perlok ki badan hakli pat ki parti hakli ki ta wan ya ka ban ya relang ban ni kum ka parti ban ki job inga kum bukan duit ka parti tapi lihat jangan supaya ba kalau bang kerpat ini pai ba mo jong kamay lang napakan si paro ba kisobha ban ay ka jigasyan ka support ban jit yang sa sisian pa namar ipor bilingkot mencuang tung ang bang la long kum MDC te ngampat yo yak mengentre sibun ki ini ki kam lehak ni kinti meminta le isi la dang job ngan yo yak nang le khamha ba janai su nak menta ri ki cai perlu ba menta ki jing perloi apo kan susi paro ko super ka jing singo bunga hadian ba nakalian ka parti ka ibet yang asasian mo ngan long kandidat le ni kertong bani kon nak ni ka parti pi te nglayo ya ka peskam nadu ka election committee jang ka parti nadu ka state committee jang ka parti ba nglayo du ya ka menjur lang ka general council jang ka merang ka konstitusi ba nglayo du ya ka jing menjur lesin no state ba kan jet yang kandidat sesian hadin bagla jet itu nak lihat nga ngelayat sepan ya kabangan lech kisnong peperopean gidon ki sunwais ki bagi nak lihat parti ngelapen kre ngeliat bandung dot ya baro ki sun ki badan hapo jok bana nak klap potensi kabang itanar kalong bagi babun hi ki respon hak wadai hak jingelang mo ki wan ki jingelang kabang ngelapen baik kerpang bahak tak jingelang kabang ngelapen baik am dai tang ki perlok ki jongi ki badan lupa ke parti ki bun ki wedi ki parti ki bangwan ki ban aya ki support tinggal don ni ki jingelang ka bakraw hak ni ki kenti ki bermeta namar susu le sing i ba uni sitting MDC mo baba batch kam I bala job tang yang hak ya fresh election badab arja ka kendai te nak yang joi imsim la ya konsu nak parti kongres te mental adon way pat kandidat nak parti kongres te ni kalau kadau le si ba kan I bor I mesim yang ngan yo ya kajing job namar kitu la debate adu ar lightly mo ki parti ki baki lek ban penyasno ba sangaru ki wan long do south li jadi lo kata kenong dim nga doni ki singkraban bang marhatin baki pai ba ru ki doni kita ka jing e mo ba ki doni kita ka jing trang ki ang lut ban pen ko bor nga ni kenti ka manta bang yo ki job krang bang yo ben pau ya ki kam nak mata ka kamian jong kari ki beri ki brokowai bat jong konstitusi